Ukertong ko All India Trinamool Congress na Penthor Umkra Constituency uba Sambor lang dingdo henekas ngiularay ban mino na ki ITC ban yakunno kum ukertong shimet hakanik election ban 1. Haba krench kilat pathay kubor uba Sambor lang lethu boleso bat ki ITC hak arpoterik August 2024 hende hadien balas dang kajingalap election ulayo iba kajur baha kajing kawangti apadeng kiseng san perthay. Uba Sambor lang lethu bakadaw bla pelong ya uban mino na ki ITC kadehi banyatrey da kabayatay lang om manikawang kti niya ben para party. Kajingwan jonga hangni kede keluar kajing pensai akabede bak election jonga azab kulai meten po asal penterum krak konsensi te kumapi lai kini kini benai bladap ada bedong sekecil kongres apotek August azab kuah te kadang kena ideologi jonga ke bangsa bak lain tu ga parti te jingwan jonga ni kenti ngapa pensai fi ba ani kunno ikni election om syu nak ketemu kongres nanti kumu kertong simet diketahui bang arahan hidup bazang ini jisha te hakini i benai pula ya i hakini beberapa kali gila exam lu dia kalau ke public meetings ke jongki ke ba misalnya dia yang tu kalau makin ajur pak ini ki mas linging politics kata kejungi pangkti te dapikan mawi kam kejungi gila ya mbah sam kamti neduk tu kapur bangi yarap i driver taksi bengin penahap dua ke petrol dapikan mau terus nama azar ko di wada tu kapur gini ya beda ka mensin murid ikerpas murid be iki bor ki bah iki brief berana ka bor mah atau pun mau tu karani nilai jang kami kena join action committee commercial vehicle su wala kadai makna jing persya ke sarkaru hendrengi kerpas pada dak mensi murid ya ke sarkar bukan penhap dua ke petrol di kemapikeun mawi di penhap ya ke megalia value tax di garur bak yang kedua sama petrol di bikin dapat taksi ki yo yang bikin kemai kemai jadi nanti kawan yang seperti kasek rodong ke baru di kababuram yang di deputy commissioner buat di agriculture minister ya ketua ini play yang kesam hamti farmers market tu niat yang ni dah juga part bersurat bikin rap kalau kejingi jadi penongrap di kumbangi saki yo ko order bani play tu sam hamti farmers market video juga penongrap bani na yo bani play di hak ni niat benar rakyat pada ni rakyat jadi dalam election tinggi semua i bani akran ni ki nonton kami jangru ba minum dan kata kajing event ikut candidate ini abi dah ideologi jong dah kajing start ke jong ingin ben suatu bi cepat ba alor kinong dan jong ba kenunggan kajing over commitment bengin over commit nak kalian kajing ini cepat ba kenunggan kajing pular bengin nak penang dia mah ingin stay back to our script ingin ya bi ya election campaign jangru alor kajing pular bengin suatu gila bengin belum tahi ajing penitu yang ni di bon sebenarnya yang ni kenti di bak ban pencengarum nong ini di bak contest last time nak kongres di mentang ila idan lang kaju hi di garai ke bengi sim du ila sim lang hi dah kajing consultation bak ki kenun bengi dan lang kajing ya consult lang bak i mari bak te kemipitep ide bak khala he ante po penterba di bak ya ring khalier jaba pentor bak ide ya ko jaba pentor ila khamtip ba ya kaya yang po pentor di mentai ada iwe ni kita ki raan memang kiba ya perkhalang ya kini kam election ru bagi ila ya kusan bagi syamhi bagi mendakwa kan ya kini ngamat skining politics dengan promote ya ka constructive politics ka center teh bagi ni kan bita ya ka bagi ni teh kemudian bagi ni kong kati iwe te kemudian hiru kata ke bukan persya betul persya lor parti tinggal askri ba parti ka tu ni semua baka biangi baka sulong ila de nasupa bangan niat ka kalenti ba sisi ni bagi ada untuk parti ingin imtahi parti pra parti azur ka jadi kongti te masmo tahi ngam masmo ya tahi ba ketua por bagi yaya itu ka petroleum issue kadang kawai ka wede ba kani ka hasil excess duty ba kani GST bagi ka fuel makani ka ya tak selang ba kasi excess duty ba ka megalia value tax te dah tu kan personal jungi honorable chief minister iru ishimi yang tu ka personal jungi iru back ya tax tingi i hang tu bakasang excess duty kira back stop te ga adi mai imbe ya tangi turu kadai bitang wal kini iwe ke essential commodities ru kira lah kumbaki impose GST ukhaw kadot makhan peniru kini ki long no kumukhaw la ding means to food jungi kinong India
Tingi ka tu ka ju ke issue iga I Dr. Kakuli Bush Dastedat Honorable MP Jong TMC por Raja Sabha. Tingi alo ka tu ka ngremi ngas mo bak ideology jong kaya lig kaya alain lang bat ka tu ka party ti lo kata ka ngrem nga wrong. Tinre masuk pada bakandang sa ni long nai I no ka pemiat ti yo tandang hindat pada yo kadan pada rasa ka ba mah ka ba yung sutra pada ti banya ka ba voice ka ba he ka ba bangar mami nga menta. Ikhnang baka partir punya banjir di weekend dia.